padeži i imenica. Akuzativ. Za upoznavanje sa akuzativom i njegovim osnovnim značenjem poslužit će nam sljedeći tekst sa obeleženim upotrebljenim imenicama. Za prepoznavanje i izdvajanje imenica u akuzativu od ostalih imenica u tekstu pomoći će nam pitanja koja smo već naučili: koga za osobe ili šta za ostale imenice. Samo na ova pitanja odgovaraju sljedeće imenice: Anu, istoriju, godinu, nastavnicu, godine, vekove. Različita su značenja akuzativa. U rečenicama majstori zidaju kuću, razbio je prozor, pokazala nam je svesku. Kuća, prozor i sveska trpe radnju i one su predmet radnje. U rečenicama deca rado idu u školu, ušao je u automobil, idemo na stadion, označeno je mesto koje se zauzima posle kretanja. Rečenice putuje u nedelju, dođi za sat, vratio se pred zimu sadrže imenice u akuzativu koje odgovaraju na pitanje kada. Tada akuzativ označava vreme kada se nešto radi, odnosno dešava. Konačno, u rečenicama govori kroz smeh, spremio se na brzinu, rekao je to kroz suze, imenice u akuzativu odgovaraju na pitanje kako, i to je način kako se nešto radi, odnosno dešava. Akuzativ je padež koji najčešće označava da neko ili nešto trpi radnju. Dobijemo ga na pitanje koga za imenice koje označavaju osobe ili šta za ostale imenice. Imenice u akuzativu najčešće imaju službu objekta u rečenici. Mogu imati i službu priloške odredbe. Akuzativ je zavisan padež koji se može upotrebiti s predlozima ili bez njih. Najčešći predlozi koji se upotrebljavaju uz akuzativ su u, na, o, pred, za, među, kroz, uz, niz i tako dalje. Zapamti, značenja padeža ostvaruju se i prepoznaju samo na osnovu rečenice u kojoj su upotrebljeni.